keessatti amma hoggaan dhaabbadhee laalu dhaabaan jaaladhu dhaabaan lubbuuti yaa ol jaaladhu addi bilisummaa Oromoo dogoggoraanis ta'e beekaatiinis bu'oo meeqa keessa baadhachaa deemaa ture ammaan arkaa jira jechuudha. Bu'oo ganda malee kaayottiin amanne bu'oo faannota Oromoo fakkaattee keessa jiraatte ka garaan bitachuu dandeessu kalaafatti ka dabarsee kalaafa diinaas kannuu danda'u cufa as keessa haammatee jiraachaa ture jechuudha. Mee Oromoon tun haa waliin jiraattu haa jirraa jechuudha. Garuu ka dhugatti waan sanitti amane dhugatti waan saniif dhaabbate arra qabriinsaa coqorsa baaftee jirti jechuudha. Gootan dhugaa gootan saba kanaaf dhaabbate jechuudha. Kanaaf Oromoon I think kana ol diigamuu waan adda addaa ka dandeessu natti hin fakkaatu. Ka kara kaanii warra faannoo fira godhatee ABO akka nyaaphaan laaluutu jira. Warri ABO faannoo fira godhatee ABO diina godhatu dureenu hortee faannooti jechuudha. Qabsoo Oromoo keessa rakkoon guddaan gatii waliin beeyneef Khanis yu afaan hin beeyne bar anshawattiin dhaladhee afaan Oromoon beeku Finfinnettiin dhaladhee ja shaw isaa godhu tuulama dhaladhee afaan Oromoon beeku ja Khaan an bar wallottiin dhaladhee afaan Oromoon beeku malee Oromoodhaa ja dhuga bakka adda addaa dhalatanii afaan Oromoo wallaaluun ni jiraata garuu bakka adda addaa dhalatee dhiiga Oromummaa qabu Oromoo ta'e Oromoo ganeen agarre Oromoo kanneessin agarre jechuudha. Afaan san wallaalu saatiif gaddee deebi'ee barataa jechuudha. Garuu assignmentii diinaa fudhatee Oromoo keessa jiru arrallee mooraa qabsoo Oromoo bifa adda addaatiin jeeqaa jira jechuudha. Kanaaf warri faannoo jala deemu warri ABO akka diinaan laalu isaanis faannoodha jennaanii jechuudha. Maaliif hoggaa mooraa diinaa keessa dhaqanii lafa jala undercoverly ABO irra diina bobbaasanii ifi ammoo fira faannoo godhatanii arkanii agarraa jechuudha. Faannoon faashishtiidha. Faannoon farra Oromooti warra Oromoo balleessuudhaaf dhaabbate faannoon warra Oromummaanii fi Islaamummaan Protestaantiin biyya tana keessa hin ta'u biyyatti ta Ortodoksiiti jedhu faannoo jechuun olaantummaa afaan tokko olaantummaa warra tokko warra leellisu warra yoo carraa arkatee warra yaafatan kana duudarra bahanii biyya san lafa Oromoo san dhufan ka dura isaan balleessan nama ooja'u kanaa jechuudha. Kanaaf Oromoon diinni isaa eenyu firri isaa eenyu. They have to know this. Eenyu diinni kee eenyu firri kee. Oromoon diinni kee eenyu je'een laala. Firri kee yoo eenyu je'een laala. Kana Oromoon qaceelloon laaluudha qaba. Okay. Khakara khaanii gaafa qabsoon saba tokko jabaattee sadarkaa tokko gahuudhaaf deemtu wanni gubbaarraa akka mana tokko gaa jaartee fixee xumurarraan geesse yoo jala kanatti injineeronni tilmaamanii waan godhu barbaadan sirriitti hin goone bu'urri mana kanaa asaasni isaa yoo hin jabaanne manni san samiirraa kollaapsi gattaa jechuudha. Okay. Qabsoon Oromoo yeroo hunda geesse xumurarra hoggaa dheetu maaliif kollaapsi taati maaliif jiiddi? Because agentii gurguddaa keessaa fi alaa ka'an gorsaadha jiru ka'an beekaadha jiru ka'an dubbataadha jiru mooraa qabsoo tana keessa guute jechuudha. Maaliif isaaf ati dursaadhaa miti. Isaaf fedhii isaatiitu dursaa jechuudha. Si keessa guddate afaan kee dubbata. Ati anaa jettaa jechuudha. Maqaa Oromoo baafatteef Oromoon taatu. Maqaa jijjiirratteef Oromoon taatu. Oromummaan dhiiga. Haa ta'u kanuma keessatti Oromoon guddifachatti amana ilma barcumaa, ilma gudeedaa, ilma maalii jee dila tarrifatu san qabaa jechuudha. Amanee godhatanis ni amana. Garuu yeroo hunda warri Oromoon ilmaan godhatu kun Oromoo hoggaa ganan agarraa jechuudha. Maaliif Oromoo ganan? Dhiigaatu hiddaatu dhiiga malee dhandhanchin dhiigu. Kanaaf gananii jechuudha. Waan hidda kee hin taaneef waan dhandhacha kee tahaniifi yeroo hunda si gananii jechuudha. Khakara khaaniiti khawarra khara amara khana afaan amara I think አማርኛ ለስድብ ይመቻል ብዙ ጊዜ ትንሽ እስቲ ነካ ላደርገው አማርኛ ተናጋሪ ነን የሚሉት እነዚህ በአማራ ናሽናሊስት የሚሉት ሁሉ ጊዜ በኦሮሞኛ ሲዘፈን የኦሮሞ ምሁራን አንድ ነገር ሲል የኦሮሞ ፖለቲሽያኖች ወጥቶ አንድ ነገር ሲናገሩ ያቃጥላቸዋል። በቃ ያልሆነ ህመም ውስጥ ነው የሚገቡት። አንድ ነገር ማወቅ ያለባቸው ኦሮሞማ ወደ ኋላ አይመለስም። ኦሮሞማም አይጠፋም።
እስላምም አይጠፋም ፕሮቴስታንትን አይጠፋም አሁን እናንተ ችግራችሁ እንዴት ሼኩ ከአማራ አልሆነም ቄሱ ከአማራ አልሆነም ፖለቲሻኖቹ ከአማራ አልሆነም እናንተ ገና እንደስ 13ኛ ክፍለ ዘመን ነው የምታስቡት አይደለም ኦሮሞ ሄዷል ኦሮሞ ወደ ፊት ሄዷል ምንም ወደ ኋላ የሚያስመልስ ነገር የለም ማለት ነው የኦሮሞ ቄስም ይፈጠራል አለ የኦሮሞ እስላምም ሼክም አለ ምንም ብታለቅሱት የፈለገ ነገር ብታመጡት ምንም ከኦሮሞ ላይ የምታወስዱት ነገር ከአሁን በኋላ የለም ማለት ነው አለቀለት አለቀ ደቀቀ እናንተ ቀንና ማታ ወጣችሁ ለስድብ ብቻ ኦሮሞ ለስድብ ወደ ኋላ አይመለስም ኦሮሞ ያውቃል የት መድረስ እንዳለበት ምን እንደምፈልግ ያውቃል ማለት ጠንቅቆ ያውቃል ጥላታችን እናውቃለን ዘመዳችን እናውቃለን ለይተን አውቀናል ማለት ነው እናንተ ፋኖ ባዮች የፋኖ ደጋፎች የኦሮሞ ጥላት አንደኛ እናንተ ናችሁ የእስላም ጥላት እናንተ ናችሁ የፕሮቴስታንት ጥላት እናንተ ናችሁ ከአሁን በኋላ ፋኖ 4 ኪሎ ይገባል ማለት ያለፈ እንጀራ መብላት ነው ህልም ነው ማለት ነው አይሆንም አይፈጠርም ኦሮሞ 4 ኪሎ በትግሉ ያሁኑ እንደ ቀልድ ነው በትግሉ 4 ኪሎ ገብቶ አሽንፎ እንደ ኦሮሞ ያስተዳድራል ያቺኛው ግን ምንም የምታመጡት ነገር የለም ማለት ነው ካሁን በኋላ ኦኬ ስለ ኦሮሞ ዘፋኞች የምታወሩት የኛ ዘፋኞች ወይስ የኛ አርቲስቶች ለኛ አይናችን ነው ጆሮአችን ነው የፈለገ ነገር ይስቡን እናንተ ሞራል ትንሽ ሞራል የላችሁም ስለ ኦሮሞ ለመናገር ስፔሻሊ ስለ ቀመር ለመናገር ቀመር ማለት የፈለገ ይስፈን እንደፈለገ ይሁን የኦሮሞ አይን ነው የቁርጥ ቀናችን ልጅ ነው ቀመር ቀረብለውን ሆገምኒ ለቹ ማል ለኪቡ ኢነራ ያ hinjire መታ ዮም ተመታ ቆፋተ ውጩ ነጅራ ተቃመነኛ ተነረፍጥ ጮራ መች ነው ስለ ቀመር መናገር ዳግም መወለድ አለባችሁ እናንተ ኦኬ የድግምት ዘሮች ናችሁ ማለት ናችሁ እናንተ ኦሮሞ ጠል ኦሮሞ ያቺኛው አገር ኦሮሚያም ትሆናለች ኦሮሚያም ያስተዳድራል ይሄ አብይ አህመድ የምትሉት ደግሞ ልጃችን ቢሆንም የኦሮሞ ፍላጎት አላራምድም አይደለም በደማችን እንይዛለን እኛ የኦኤልኤፍ ልጆች ሜንታሊቲያችን አሰባስ እንዴት እንደምናስበው ልባችን ውስጥ የኦኤልኤፍ ስታምፕ ስላለ ማንም አውጥቶ ከዛ ውስጥ መጣል አይችልም ማለት ነው ኦኬ ትግላችን ይቀጥላል ኦሮሞ ዛሬ ደከመ ኦሮሞ ዛሬ እንደዚህ አለም ብላችሁ አሻፈረኝ ወደዚህ እንትን ኦሮሞ ላይ ምትሉ ምንም የምታመጡት ነገር የለም ፍንፍኔ ሆነ ትቀጥላለች እናንተ ግን እዛው ቀርታችሁ እዛው በእንትናችሁ ምንድነው የምታደርጉት ይሄ የሆነ ነገር የምታደርጉት አለ ኦኬ እኮ ድሮ ከአባታችን ላይ እንሰማ ነበር አንድ የአማራ ኦርቶዶክስ ወደ እስልምና ከመጣ ገሎት እኮ ራሱ ገደለ ይላሉ ኦሮሞ እስላም ጠላቻ ኦሮሞ ጥላቻ ኦሮሞ ከፍ ብሏል ኦሮሞ ወደ ላይ ከፍ ብሏል ምንም ወደ ኋላ የሚመልስ ነገር የለም ኦሮሞ እንደ ድሮ እንደ 13ኛ ክፍለ ዘመን ማሰብ አይችልም ኦሮሞ ካሁን በኋላ ኦሮሞ ምን ያስባል መሰላችሁ እንዴት እንወጣለን ጨረቃ ላይ ለምን ከፍታችን እንደርሳለን ለምንን ሳይሆን አልቅሰን ሳይሆን በትግላችን እናውቅበታለን የኦኤልኤፍ ልጆች ስለሆን ኦኤልኤፍ ደማችን ውስጥ ስላለ እንደርሳለን እዛ ኮቶቶች ቀንና ማታ ውጭ ወጣችሁ ጋዜጠኛ ባይ ምሁር ባይ ስለ ኦሮሞ ብቻ ቀመር ይሄ ዘፈነ ማን ይሄ ዘፈነ ምን አገባችሁ የፈለገ ይዝፈኑት ልጆቻችን ናቸው የአባታቸው መሬት ላይ ነው የሚዘፍኑት ዮናስ ይስፈን እንደፈለጉ ፍንፍኔ መሬታቸው ላይ ቡሾፍቱ መሬታቸው ላይ ድሬዳዋ የአባቶቻቸው ኢምፕርት ላይ ነው የሚዘፍኑት ጎንደር አልሄዱም ጎጃም አልሄዱም ምንድነው የሚያስለቅሳችሁት የጦቃይ ዘሮች ስለዚህ ከኦሮሞ ላይ እጃችሁ ልቅቅ አድርጋችሁ